Биһэнсыллаата литературный музей мастык экспозиция тахылдыбытын олоҕо чүөйдүк өйдүүбүн ол кэмҥэ университети битерэн аспирантура киирээри билэмнэһэтэр буоламмын онно дьа литературный музей ахыллытар хыдьан турабын киһи мустугут улахан суруяачылар ученыйдар интеллигенция битиннүү бар эте сүрдээх солон үчүгай экспозиция ахыллыбыта мин Талминер булу да жон барта хүддаган сеңар биттере. Оннотон кепсави жоннар бу сака литрутун сайдыта үстүрөтүн тоолан билете биттере. Экспозиция ол кайысхан оолугдата сака сирин кере айылката сака бай тыла фольклора. Оннотон үсүгүнөн бу нюча улуу литературатын сабдыла диен кепсабиттере. Онтон ол экспозицияны келим битим Дмитрий Конович сипсап сорнамаллан оңор битете договардан оннан бахыдал бак кини олун Айсен Дмитриевич сипсап катскалар балдырыта келин оттон 1976 жыллаактан музейга директорунан барам-барамын даны бак музейдери көрөндө баран бу экспозициянын табылдыбыт наа национальный наа живой экспозиция дермен сыналыбын жол каниттан бу литературный музей Сюда улахан суолталах турас сиреда үшүэбэт куарат киина. Оннаттан улу жон элбаккихе арас мероприятиеге хыджибыт сиддера сака народный хуриячылара улахан ушуонайдара киритиктера букабары арас браханиктарга сыдьаллар эте. Маннымен бири тоголан бу этиэппин маарыын бу литературный музейга хүрдаак үшүэй улахан жон үлэлээбиттера кэлин народный хуриячы болбут Семен Андреевич Попов, Семен Тумак, Николай Егорович Винокура Пурсун, Тулгаском Ламбран, издательства главный редактором Баркута Василий Давыдович Михайлов, Ариса Терентьевна Амосова, Руслан Петрович Гаврилев, он тогда тыттар. Оннаттан мен бир самай итигамга үлэлээби жоннотто хоолан билетим эте hemen тумат сүддэ бак материалы комуйбута аркивтарга суруячылартан онон жабы хүддэ бак кине үтүөтэ улахан. Оннаттан бу Руслан Петрович Гаврилевич Василий Давидович Михайлов бейлерин багларынан кине аппараты булан иңин кынан хуруячылары нар катыскага кинега Устар болбуттара жерлегер хыджан сикапсетен сәргән ол каяндаганы бу музей фондатыгар бар булуктах ол тухалах туханы орбута темнаттын арас көрсүһүләргән улуу хуриячылар яхуботунькайын бары келелләрсен народный хуриячылар кинергитте сәргән кинергитте капсетен кинер капсендерин истен очулурга бина юрар көтөр этибит. Онтан бу литературный музей бейтин коллективы даганы хыгдах үчүгөйта маннаттан арасылалама пенсия такыбыт састах дамалар балларета холовра Педро Мария Ивановна Кайгородова, Варвара Никентьевна, Потапова Мария Николаевна, Ашепкова Октябрина Петровна, Петрова Мария Петровна, оны да тыттар. Олар жа бу музей лехетигинте табиштенга арас мероприятияны ыйтан, оннаттан хана кымыс хуак кемьер, кымыс өреллері, хүрдә чугай онна, кырдягастары, хуриячылары, наш өдіп көрсен, бу литературный музей арас, тамна арас интерегней көрсүгүлері битерете. Бу сакахеригар нючил литературный күндергар Сергей Михалков келехетибута, онно урахага көрсүгү болбутугар, оннан Танина Капчаева, Сергей Смирнов, онда тыттар баллара, итигурдун нючилхан суруячылара, улахан литературный диетеллара, бу литературный музей канданы бха аспаттырата, итикамгаттан Анатолий Гаврилевич Старостин келенүлэлэбита, Василий Андреевич Протяханат бейта турасан албыта ол кемга инекенти пухап архивын Москваттан алып болбыта хүрдә соттала улахан архивы. Ол билген музей бир бар соқ фондатыгар улахан коллекция булырта.